Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lori pong Allah Ta'ala. Naya kia hakika naya sange pak kasiwing sitongan lalokui atah. Cuma yaru ya sange ibadah. Nareko melo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile. Makada tungka pakaswiang angkena surok pong Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong ri lalenna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwengi na paturungi pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay manjaji sikdi lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pakasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa sorongi angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa soron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa. Istilahnya kotomelo male bahasa kasaran ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajange mereka tahu makada nasosoje tu jama kalima sampaja perlu je kotannya tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorongnya po Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia komakanja itapak na tayo ia metodo kedongi. Nayaro ya sangnya tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya komakadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya komakada Islam berarti asal langang. Ya sangi asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kuini tawiyatu sallang. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang. Ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada. Dena langsung sempajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange tama ni pangkaukan. Oke, jadi angka tu tahu nangga na sallang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa pi pakolingan. Jadi ya ko angka tahu nasang ya lena salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji. Berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere. Magi na kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange. Tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi. Si salah nyon na iya. Iya pamulange de mematona enggak iwaji. Tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomiha. Nasa nalai repah. Kaya betul na madari makoro. Makadai tahu pandrita papikir jolo. Ia nangka tahu dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu. Ia sange to pase orang pasik salam madosa lopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakannya tanya kapere to pase mi. Ia sange to pase salam madosa lopo. Aga alasanna apa angka ji okoha desa makada ia bedakan kapere si bahasa lengi sampajang. Kan ko al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yana ka tahu dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ini yaro dalile matoro na katani lau cuku-cukuki ro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangurutta Abu Hanifah angka tahu pandrita makada ia ko angka tahu dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanawai gare. Jadi ya ko angka tahu dena sampajang na iya ro tahu dena sampajang ka makutumi Ari kamarepai natako dena jama. Ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tahu berarti itu tahu na melo mas sampajang mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Tapi angka tahu pandrita makada tahu pase mi berarti aku tahu pase isuro mi toba na pemasampajang. Ini negara nawanawai aja najo to mabela mala dalele makada akala tahu pandrita kapura dia bicara. Ya kong kabali bolata taruntuk na dia na sampajang. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dia na sampajang. Maka koto makada na kapere. Na iya ko kapere tu dia kan dia tu na sigaro si basal langange. Iya ko mate
Nateto tu nabi te pasida pe kapere si bawa salang epeko ni. Iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung kataw dia na sampajan. Makadaga pe maknana ya ron nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ako dia na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Ia ko musukuruki la in syakartum kana kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namanya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo eng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ayan naron yasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Ayan naron nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sese na dalele. Ya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanak na napakalu ni kota na nasa kapere mana ngi. Kapere mana. Yan namanya ka makukuhe. Tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran niya. Jadi ya kong kataw makada. Jadi upah pahangi kiyo Makada iya ko bahasa umum niya sange kapere. Inayanan kataw tongko iya sange deceng. Kapere itu. Bahasa na to secara bahasa. Ang kataw lobo tinggi malabe panapatamo kiyawan jilba na kapere itu ya tuh. Apa natutu ibepa na dia napita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dia wa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya ya tapi ya miro de nulet tarimay maka na maje nang kamu hamma musuruh ya rode nulet tarimay makiro jadi upapahangi kijoloa aja tu magampang mapakapere kabali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu maka da kapere de na sampaja tepak maka gay runtuk ko kamput teh aja na to lo bali kamput ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangi na de na kana sampaja Mega iruntuk, woi galak pama puasa, tapi dia nangka ni runtuk kada. Angka kami masam pajak Juma pinangka. Mak Juma matoi, na iya ko dia nasam pajak perlu napa maka dalau mak Juma peko ni. Ya rode nasam pajak perlu maka daki kapere, berarti na melo lo mak Juma suruh si pasahada si piamang. Iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi. Ya sange tau pase salam mado salopo. Na reko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase ya na melo na ito bako. Ya na tu nang kayasang sola ano sana sampajang patola. Kesa sampajang patola qada. Laba ni watuna. Laba ni watuna subuh misalnya begini dia tu sampajang subuh. Asara ratu dia asara dia betul sampajang subuh. Maka dapat ko ni ro iya ro sampajange wadin na jam na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana watu na yung ro jame aja tatajangi maka da subuh pa siu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati. Jadi maka da itaw bandrita papiki ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolay wi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro yung asampaja subuh ko lapor imah kada kabaan kaya sa kadaan tanewet tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raja asubu na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Do? Iya narota jamai di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga gan na sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampaja kamana po na po masampaja. 30 ito din na sampaja tolay ni 30 taon. Engkaro ito pendapat atau pandite kapiki na niya to. Apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka dah walizalika halakahum mako mematokuri pancaji dia musik dipahang. Kini melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na wakilori. Jadi yang kata makilorio ko masigi maka da citi siru pada pendapat ia na tutau tantangi po Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah pikir nasa bayar sa ngepiki pahang pada sama libu ulue pada sa ubange tapi dia na pada sele na pikirannya. Ina tu nakara guru ta kalisi dendre ya ko makara kanasang iya de pawandre kata makara maliwasang harus tase. Ang kata makara maso meron na de nandre ite pada de na pada. Kumakadaka iya de pawandre kamakare maliwasang istasero de panandre makade ro nasa amas so metu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pau jadi mapagewan itu teh kumakada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre makade matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh na reku mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ide na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru mana ya tu tahu na mega na pahat teh pak dia tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahat raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guru marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pak makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka dia kong katau matarra la da oko agama tajamu arua atau malaman itu ko purai magay apa kon mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulis si gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo motor lo ko pasay malipelo pa mi masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade je mo me milo ko tapay bawah sisan nagan na siula imon romani saya makara ibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamo tano makaroy magan tu taliwaliwa tapar pasalaman at tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro para podang makada iya kung pa guru na guru mo aja mo makada iya mi bacoco podangi makada iya di pakewe iya kong kapandapat liya muruntu aku tanangi ro makanja yo poko makada iya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta ina tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara di Mesigaru pada lagi pada majen jadi tapi dia itu kagak kue jadi iya mi panlingu palempurang nih kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai angka manang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko oto naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer untuk laiwi iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pak aja ji na tetap potopole boleh langsung tama di pajik na makanja tatunan tapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo to ita pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tahu
Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tani polangi tadi angka kama tahu de pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu me maniatin na si bapuangi malala pole bolane arega motor de na petu masih kiri tama masigi de pernah be na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka me maniatin na